Ok, díomh a card agus fáilte ras tar éis brisin na cásca. Tá an ceacht seo anna siimplí agus anna éasca agus tá sé gleanúnta rá leis an rud a bhí tosithe a gcuibh ribh an risa. So feiceadh sibh gfuil legan amach difriúil 6 don one note, so just le bheith cinnte nach bhfuil bhar na can sin. Feiceadh sibh go bhfuil an dáta don seachan sin agus in í sin tá sé briste síos go dtí an bhéilire, so sin an bhéilire don seachtain seo agus na ceithre ceacht. Mar de réir litir a heol an príomhaid a bhaile béis sibh ag leanúnt amchlár na scoile a seo a rá, so caithemuid é a bhrise síos 6 tuisgur denan A agus C amchlár difriúil ó B agus D. So má fecinn sibh ar an bhéilire, tá A agus C hús an seo agus díreach tuis gur tagann A níos luachas san abair. Agus in í sin tá B agus D. Na béis sibh ag leanúnt na ceachta na céine ach just ar léitheanta difriúil, agus chuir méid daithna éigesúla ar na táblaí seo anas go mbeadh sé níos soléire díobh. So A agus C ní béis sibh denmh aon Gearmánis ar an lún ach B agus D ba chur bhfuil sibse ag denmh Gearmánis ag 5 tar éis 2 go dtí 4 chuna 3. Sa dara lína an seo feiceadh sibh caiithfidh sibh ceacht a héine dhéanamh, bé ormh gach rud álíonn isteach ar an bhuireann Microsoft agus tám ag denmh an físe an YouTube sin inis. So bé an nasca seachan sin. So tám tar éis na nascanna a chur seachan sin freisin, so má brúann sibh ar ceacht a héin, brúnar osclóí an ceacht, nó is féidir leat an ceacht a oscailt ón panel seo. Agus an rud céine leis an bhuireann Microsoft. Muna bhfuil an bhuireann ag obair agus tú ar an iPad nó tú áit éigean brúnar le ceacht leis an ceacht muna bhfuil sé gobar feiceadh sibh gur féidir libh é oscailt tríd an nasc atá an bhéilire. Tá brúnar antá sé 6 glitchy ar an riomhar caiithimid úsgráadú dhéanamh ar an riomhar seo. So, ceacht a héin le déanamh ar an lún ag B agus D agus ceacht a héin le déanamh ar an bhairt le A agus C. Alright, so má tain sibh seach go dtí an ceacht feiceadh sibh. Tá na dátaí howlann sin, sinna go náiteoracha caithfidh tú an obair dhéanamh ar an bhuireann Microsoft thíos. Inniu caiithfidh sé feicear leathnach 147 de leabhar le U.2 sin U.2 agus freagar na ceisna ar an bhuireann Microsoft. Nuair tá tú críochnathe le sin, den iarracht an trán a gceist Harry Potter a reagart ar leathnach 148. Freagar an trán a gceist agus an sin ceartaigh de chuid reagraí scríomh de scór ar an bhuireann Microsoft. So in áireamh den an píosa seo agus léon na ceisna an sin den an quiz Harry Potter freagar nó den ceartachán sin agus nuair tá gach rud críochna té síos an seo agus má tá tú A nó C roinnig an bhuireann seo, má tá tú B nó D roinnig an bhuireann sin. Now, rud éigean atá difriúil inis agus bé seo ag dul amach i rífoscúibh, bé na fuirmeacha ag dúna 24 uair tar éis an ceacht as seo a rá. So caiithfidh tú bheith cinnte go bhfuil an obair seo déanta agat ag an am ceart agus an sin bé na fuirmeacha seo ag dúna an maidin deargiún ag leithnig tar éis sin níos. So tuirfidh sé sin an ceacht Gearmáise atá agat sa i lár an lé, an tróna sin agus an maidin deargiún chun an obair áil déanta ach muna bhfuil sé déanta in í sin bé tú ag fáil nóta obair bhaile agus ní léine ag géirí sin. So má feicimid ar an U.2, bé muid ag feicint ar an rud atá áchalúra ar an dáta sin, cad atá le déanamh ag na daltaí agus céirdaí an dúis. So am 23 April fein bhí den Welttag de brúnar tá sin ró bheag le léamh ag éirí rótheán. Fein bhí den Welttag des Buches. So Welt sin an domhan agus tag, guten Tag, sin an lá.
an des Buch es sin an leabhar, so sin an focail leabhar ina réir sa tiisiil ginneadach ach ná bí bór faoi sin. Bring dein Lieblingsbuch. Tóg do leabhar Lieblings sin an focail is tábhachtaí dúin le tamil anuas. Lieblingsbuch an leabhar is fearr, so tóg do leabhar is fearr in die Schule, seach sa scoil, mit leat, und komm in der Mittagspause in die Bibliothek. So seo focail nua linn. Now seo focail úsáideann siad sa Gearmánis agus I Francais. So sin an leabharlann. So tar seach sa leabharlann I lár an brise nó an lón. Du musst das Buch in 10 Wörtern beschreiben. Caithfí tú, du musst anna cosúla sin béarla, du musst das Buch an leabhar in 10 Wörtern, I 10 vocal. So, níl ach 10 focail agat chun cursius beschreiben. Sin anna cosúla sin béarla freisin nuair éistíonn tú leis. Beschreib, sin describe, beschreib. So sin an cursius, den cursius faoi I 10 vocal. So, an ersten Preis, so an céad dúis, ein E-Book Reader. Zweiten Preis, ein Büchergutschein im Wert von 20 Euro. So ein Gutschein sin Jaravan. So Jaravan leabhar. Im Wert le airgid nó le 20 euro agus iver trí ina réir nílam cinné sin asrúdíobh tuis gur bhfuil oraibh sin dhéanamh. Achas ein dritten Preis, ein Deutsch-Englischen Wörterbuch. Okay, so nis swainigí faoine ceisna sin ach nádéon éon rud. Téigí chuig an Harry Potter quiz, so tam chun an leabhar a oscailt just chun bheith be sin níos éasca. Jómuid an highlighter agus feicmuid. Now, bhí mé gglaart le idir Linda níos luha agus dúirt si bhfuil Harry Potter leite a gcuibh, so becor bhfuil sibh iontak. So, wie heißt der Sohn von Vernon und Petunia Dursley? So cad is anam don Sohn, don mach atá ag Vernon agus Petunia. Wie heißt Rons ältester Bruder? So alt, wie alt bist du? Kein Ischu. Ich bin älter, so tam níos sinna. So cad is anam leis an drithar is sinna, an bhfuil sé Bill, Charlie nó Fred. Wie heißt der Hauself, der eines Abends auf Harrys Bett sitzt? So sin as an dara leabhar. So wie heißt der Hauself an siog tithe, nó siog tí, a bhí ag si labba Harry ihawan, Winky, Dobby nó Mrs. Norris. Nummer 4 dann, welche besondere Sprache kann Harry verstehen? So sin ceann a fála mímar sa dara leabhar. So céir é an seanga, an sprache, besondar, speisialta, atá tuiscint ag Harry faoi. Bhfuil sé Schlangensprache, so sin slange, eine Schlange sin nachar nibh, Arabisch nó Irisch. Nummer 5. Wann ist Harrys Geburtstag? Okay, so sin lua galore sa céad leabhar nuair atá an Hagrid chuig an teach lór an luch. So is am 31. Oktober, 25. Dezember oder 31. Juli. Danach, wie heißt Harrys Schule? Cad is anam don scoil Harry? Iver 7. Harrys Patenonkel heißt. So Patenonkel sin an Onkel Báiste. So cad is anam don Onkel Báiste tá an feimmuid an óla sin I leabhar 3. Vernon, Sirius oder Dumbledore. Nummer 8. Was kauft man bei Flourish und Blatz in der Winkelgasse? So Winkelgasse sin an Germánis Daigen Alley. So sin leabhar dó freisin. No, tagann sé suas a leabhar hain freisin nuair tain Harry agus Hagrid go Daigen Alley. So cad a ceannaíonn, was kauft man? Bücher, Ratten oder Zauberstäbe? Okay, Nummer 9 dann. Wie ist der Vorname von Professor Dumbledore? So céirde an céad anam don talamh Dumbledore. Nummer 10.
Wie heist die Hauslehrerin van Gryffindor? Cad is anam don now leherin sin múnseoir, house sin teach. So múnseoir tí de Gryffindor. So sin an ceann bliana dóibh nó an idirranga dóibh. Cad is anam dí? Sin leabhar hain freisin. Wie viele Jahre gehen Zauberlinge zur Schule? So Zauberlinge sin na Cailecha. So de céimh éid bliain a freastlíonn na Cailecha an scoil. So tá an eolas sin fáil I roinnt dus na leabhar. Man tá sibh tréis siad a léamh. Wie heist Harry's Ule? So sin an peata atá ag Harry, cad is anam dí? Nummer 13 is wer spielt Harry Potter im Film? So tá de glurg wer sin duine atá ag tastal uthús, so cad is anam don astóir a den Harry Potter na scanán. Nummer 14, wie heißt die Zeitung, die Harry gern liest? So cad is anam leis an nuachtáin gur bhaith leis á léamh, an Daily Messenger, Daily Prophet nó Daily Mail. Agus danach Nummer 15, von welchem Gleis fährt der Zug nach Hogwarts? So an gleis sin an tórdán. So ó cén tórdán a imíonn an train der Zug nach Hogwarts. So nuair tá siad san teanta agat, má tain tú sias an sin, níos foiide níl conéis sin ana bhar an bhí an seo, tá na freigraí ile. So tuair scór dit as a 15, an sin té siar go dtí an leathnach, one note, má tá tú a hain éanú sí tá go dtí ní trocha an darlás fithe chun an bhuiream Microsoft a dhéanamh, agus má tá tú a bíú dí tá go dtí ní trocha an bhairt a gcuibh. Agus feici sibh look sin na ceisna a tain le Bl1 2, 1, 2 agus 3, agus an sin chuann tú de scór ó Harry Potter isteach an sin. Má tá 5 nó ceist ar bit a gcuibh, is féidir le bhrí fosta cheola cúm ach bé mé díreach ag ghlacha leis na freigraí agus an obair atá seolta seach an bhuiream sin in am lebardul. Agus sin deiread don bhí an seo, so á bhíad as éhan